Sihol ihatahon Tuhan Yesus. Kubani susian ni ay. Roh doholis penyesat-penyesat. Waspada mana siap. Arti di ahad. Na siap unang terlalu peduli humbani hal-hal na iluar. Na perlu jagon di sedo rumah penumbahanan. Tapi umur na siap. Sana agi hapersen na siap. Roh doholi penyesat-penyesat na sihol. Mengagu. Pakahohon. Rumah penumbahanan kita batu-batu desanya. Kita rumah desanya. Na boy ihancurkan, na boy iremukkan, na boy irosakkan, tapi na jaga na siyang ay maaha, iman hapor sayon na siyang. Age rumah penambahan ay irosakkan, tapi unang holi, hapor sayon na siyang irosak. Rumah penambahan ay magsimbol, tanda harohan ni bata, persekutuan hasa daon, riyak pa kon Tuhan. Age hagunupan rumah penambahan ay irosakkan, tapi hasa daon ni na siyang, riyak pa kon ni bata, unang sopat irosakkan. Panandaon na siyang, bani Tuhan ni bata, unang sopat irosakkan. Ayo na ingin, ayo na sihot ipadas Tuhan Yesus bata.